nong ilam karampai kirsiu cai ben riau kilapan pa yu kajingmen bak sarkar India kalajit ya kanong ba Shillong banlong kum ka smart city kawai na kisi spa tili ki jala jongkari India bat kani ka smart city kalong ban penitnat ya kasor bat ban penkuloi bat penstet hakalai kawan jongki nong sang sinong baro habai keren bat kilar pathai kubor uba shining star lingwa uba de chairman karampai kirsiu cai ben riau baka sarkar hakathai lam khra kelas dang ban sna pen ba ya kayo bat hakathai mot pran kasakut namar ka jimamla ka sarkar ban weng ni pen kriya ya ki khar metor kani ka sarkar India mata kala kedup lang ya kani ka smart city na ki chispa tali kuma pia tip tikas bisaro kala bai bon wan ki kror ka bai sehingga ikat bakanang ya jesni kani ka kamimat kadeko balai nilai i lupa wa tangna katai ka them khar metor kim pala man weng di kin kat ka kam pa kelas dang mentana lain kra apan parai katu yo lam kra kumapi kelas dang mantai lapan peralut gitu ki parking je ebra kumbang itu ki aman sina parking nak sepo ti to lada ka kam kala ya bet te ka time ti jani ka time yudo ka time mot pran kan sakut ngatarai kan sakut lada imla weng ya ka te ka tem motor ani kari jungi ka dei ka yo puram na duk poran dain thai nagaliang ka jing khoi ki start kinang ki leader jam ka ri India hiru ki ro ya ka ri jungi pareng ru ya ro amba kalang kum ka Scotland or the East Dr. Joseph Siamli ubadeu General Secretary ka kanhun ulapun pau baro kitrang ya kanam bat kaburam ya ka jala ban yo ya ka smart city bat ban penulong ya kani ladon kampan weng nok loi ki khar motor na ka benta ban pen kre ya ka smart city ha ka thai mot pan bat yudo kumbang ikwa ngitrang irhir ya kanam ka buram jong ka Shillong makan long sisa kwa paunam kwa ha bari ya gari khasi jantia hi baro ka wei bari ponong lo ya ka jala hi baro ka wei te banyo ke smart city ke mot ke long ke buram ke bokrau long buram bokrau andai lada gidan pade ke jingwet kum ka ta ke them khan motor kalau long ke jingwet ke bokrau de sia bada ke soka kalau temu ban weng no kalau don kami ban lehnoh si sendon ta la pala si snap halo yang kene la ya keren barbor bada kan pen kam ki buat ki bor bar khoi bakan lehnoh kloi kenang ba ka kam kan yai no shikaman ban pan kre no ya kan ga smart city po Shillong kam tam na lei ha ka yo mar fran hang tai ka jaga ka long ba biang ha do menta ka to ka jaga ka long ka ba jersey ka ba ja clear bat ka ba buan tang ki khnai ki breu ki ye shong khap ngia apreng ka jing shong khap ngia ken yo si ka jing pang ka jing stam bubun jai ka long sisa kadak wasnio ka itu tenat ya kibrio kalai kawan kalong ka jing jersey kata jing jabo kata jing sumar kata mo ka mbang sisa baba te kita kentian ke bang ketu so tengah ega sorka kan perkara ye halo jo kane Social Secretary ka rampai kirsiu cai ben riau ba Roni Emrani ulapun pau ba kumnu ka sarkar ka pen kre ya smart city henry ha bai pat ha ka lei kawan ki pai ba ki kendu chinge ba namar ka jur plat ka thengkali hapo ka nong ba na so khia shibun bat kunjo i ni la elong ka jingala ba ka jingja gine ka khar metor ba ka sarkar kam shimla la le kalong ka balongo kin hadu mata nagi ba bon balang ila dawa ban weng no khar metor kat kum ka jing sisharu la ma phi tre sarkar phi nong tre sarkar phi banyo ka yeng kwatar sarkar phimla anyo li song wairu tama handai kumno phili sa ja kayo kuan kili sarkar mata kala atip ruhi bat kene ka ain kodan baki batri sarkar kumno ka ba phi po government servant phi municipal whatsoever department kumno phili sa po yo kayo kumdi tre jaka sa it is not a place to stay kayo gadi jaka banya ti ye thiet ye pet
hari am ko fin long ban long residential katuk am ke residential kadi ban long ban east ka purpose ka balik bi nama ka smart city pe ga jing traffic congestion kala long syaba pelat worse day by day hari PLAU Khlem it is very bad phimdan ke jing perkhat ke jing ka kia ka sha jonki government you govern for the betterment better welfare of the public of Meghalaya of the society but you govern it seems that for your own benefit but you damn care for the benefit of the people at large and the society so please na request yakini ini bodan because kano no government poi kin govern by hatar come for the betterment of the people not for yourself Amde pinya rasal pet ba ngan kena namta hok pet ba namta jinsha pet ba handrai fi govern pada daladon per government you are making the rules making the ways that you trying to all benefit for yourself that is very wrong please tagada ko nga request ba na rampai kasi jay bendre ni yang scam bagi ke pa sarkar ba pinle award ke smart city bakan is kini ki problem ba kidang bon ki problem ba kidang bon ki issue se ka border issue ru mengen nalian jigi ke rampai ke kasi jay bendre nimdan ke jing hon ni dia sedro te kanay gin say kran per kaso na ko ko por makam ni matangi don be direct ke smart city